Mittelal vungjujas, ngake samsam kun, aquaklankat, el akie mitkul. Kipod el sumna sin mit rom, el fakmo, kai sie mit in akos mit kolan matan fel, meien, wangin ko sayen, matakasilkat. Ja komasinge, katpa akiel, kuvinlia rom, singal doli fosinge waslu. Government now commit kulas. Ilus mit klan sa plan kata in oro mawonasis. Ako klan kat pa flelos yan los aswan. Tasakta. Kaya Exodus sila lagos was lang limekos. Moses el dia sila sila mit in kol mit lal. El sulela mit ba mit fall. Oro tayo losin mit kol fin mit Israel. Kay siya tao sin. Kay siya foko. Kay siya lam ngawil. Kay siya ngawil. Sila mit fallin kol. Masinge ta akwak si makatil lang siya. O inge. Kikat sila mit kollasha. Kikat sila mit kollasha in felsinge. Kat aro siya makunesh. O na. Moses emet Israel elos arometa. Katia lain malan kat kikat aroma singe. Kat sang iplashin kunayak mit kol sa fall. Mit sa efaurek ma oena kain sa plankat na sis. In oena kipodel luti katinge. Kimainge. Kat kaya finasimit na kayo wa. Suking kene klob kumingkain wisla lamit kol. Mayen. Masinge siya makunesh. Dia ko di makatedrik mashik manake. Ta elus matia koin we fought finan Kosrae na nakmana suk get nag absentee ballot lo. Ta wangin siya mitlalal fungi main kofla. We base kislelan mit kollash. Yokshipe masibacha we sham gina. Kishipe saying ngakfashla website say. Gasin ko babang mo www.aprequestgasincall.com in ren in nagawa sa parlos la na sin or mga absentee ballot in sa pa na sin election commission fin ko siya when in get excited for session na session mo kat kanorik magin yok na sin ilos sa mamadali ilos get ko siya esam la deadline na ke absentee ballot pa September lenakos kaya Lela kat nila ako yan sis. Akin siya wo ye. Elos na kayo sa efarik ma. Indafi ma kilong lang kat na sis. Kat efin aksolin ma na kayo. Kulang mawalap esam. Som na ke www.abrequest.gasinggold.com. Kung mo kayo naglainim, in maspayaklan ni Urine Election Commission finan ko siya. Lamalap, kilang lang langkat, akay ghost na kayo.